أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع بسنتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لو بتمها مسلم أخنا أختنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كيرت القرآن الله سبحانه وتعالى علمتك ورجنا فلا ولتا إبرتري فلا ولتا بيان كدوا فاوي علمنك دنيا شا آخرة فادا هري إبرتهم فريقهم وفلا ولتا نبيما إفلا ولتا علمن لبكن نجها إبرتا ورجنا كنا إكتم مهارو كيرت القرآن بقرا سورة أديها تيمونا آياتا سورة أديها حترين هذه فهم ميتين آياتا بهيكتم علمي واحدكم جندني مي آيات تهوغا آسا هوري ورم مهم كندتهكا بهيكتم. الله سبحانه وتعالى بنو إسرائيل كيبين أهدو كهور هبه هندو كنتن هنگا ديا كتوك واحدتا مي آيات تهوغا بيام فايواني أهدو كهور هبهم أرم مبنني. الله سبحانه وتعالى حضرتم أن ورغدا ميثاق ورغدا إبسم كيما الله سبحانه وتعالى غلطكنا إله أنغوا مهم إنغون تهن ميثاقغا إبسمغا ميهم نفاوني إكنتتك ميستكم إبسم فهو أهدو وإبسم فهوغا إقرار مفهوغا إدبيكم مني إبسم غتن إكنتتهغ متيغا دمتبون إهناوس بنو إسرائيل غمي هنكي يودا غنوان فدين أهدو فدا بينو غمي هنكي وأودا خلاف وابين إبسم دكا خلاف وابين بما الله سبحانه وتعالى كيرت القرآن غمي آيات تهوغا إمي كبين أهدو كهور هبه هندوغا إمي همي إبسم تمي أهدو واري كتوغا واحقا بيان كتبا فميواني أدي مفدين كنت قرامي هنن هري عذاب جواهك مي آيات تهوغا ما الله سبحانه وتعالى بيان كتبا فاوي. الله سبحانه وتعالى حضرتم ميثاق كي يمي هنگا مجا ورغد ميثاق إيغا يكل بكم وابا يتقبل آيرو
Allah subhanahu wa ta'ala fiyawaihim faratan alukan kurman ilahu ingewi yafahuga maim bahoinnang ihsan teri umarha gaitimagami hunnang ihsan teri umarha yatimunna miskinunang ihsan teri umarha ingewi adimistakunnang hiyo basbuna ulama Allah subhanahu wa ta'ala ingewi yafahuga namadu gaim kurumarha zakai dinuma mi ibbasumuga Allah subhanahu wa ta'ala hadratum ilahu subhanahu wa ta'ala emi hunnang amur prabba fawe enno semi hungaterein warammadu mi hakum menwi mi ibbasuma igutan amalin nukuri ibbasum wali yafahuga din aneka sallallahu subhanahu wa ta'ala mi takrar ko debbawani ibbasumuga sahur bayng ehen kandatta egotum mistakunge le uharung Allah ta'ala mana korbi mistakunge mi hunge goti gedru nerung Allah subhanahu wa ta'ala mana korbi ennos mi kandat takaw sebbasum afuga mi ebbasum semi hum wali yafuga den kantan hingadi agotu gawa hakakir Qur'an ge mi ayat tahuga Allah subhanahu wa ta'ala bayan koddani foto ke ebbayang emi hong imam fa anebbayang emi hong imam nuani ei kobayakam foto ke ebbayang imam maki foto ke anebbayang iman nu maki kobayakam mikan kam bes mi ayat tahuga bayan koddebwahi mani a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa idh akhadna mitsaqa bani israila Timaros kaliange banu Israil ni tibeng ahdu kahor hippe hindu kantang higa dia gotuge wah ka hadu makurashe la ta'buduna illa Allah Allah fi waihim farataka alukan nukurma emi hunang ingewne wabil walidaini ihsana di maim bahain nang ihsan terima bersemi hunang ingewne wazil qurba wal yatama wal masakin gaitimagami hunara yatimunara miskinunna ihsan terima bes emi hunnang enggeune emai mi kibeng ahdu kahor hibun kandat hakimi mi kandat taka behe gotum kurire gawani wah gadi ko demyana mi ayatuga wa qulu linnasi husna aditiyabamihum mistakunna riwati bahum basmunahe Riwati bahum basmunar hegmani yakil murim bidaran Allah ta'ala yang gawani mistakunna wah gadakkar we have thedwari kama yaki wah gadekuma kangkang orwadalom makarmu heduma hilaiteri noma wah gadekumuga maduma teri riti goy ihtiyar kurma basmagu riwati kurma Allah subhanahu wa ta'ala yang waqulu linnasi husna mistakunna riwati bahum basmunar adi wah dekumuga jadalu pura goittadu kolla jadalu puram wajja halategga wasiyo gotuga minwi jadal nukuruma Allah subhanahu wa ta'ala hadratum irsat tangasawani adi Allah subhanahu wa ta'ala aluminna ilahu syariyatuga barul wafawani mistakunna riwati bahum basbunumang adi dulum berwa heo bastahoga misal Allah subhanahu wa ta'ala kir Qur'an ge him bay ngait tahuga bayan ko tebwa fawe ade kuru ko takaddannawa nama Allah subhanahu wa ta'ala ilahu alu takunna ilahan ikani alukan ko marha maim bahoin nang ihsan tenu marha gaitima gabi hun nang ihsan tenu marha yatimunna miskin nang ihsan tenu engge mafahuga dem yang gawani mujtamauga cima yaku diri umunda emmeha mistakunna riwati bahum basmunuma emi hunna madu he orangal gotuga muamala ikurma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis basuga sawani tiba mi haka muamala ikurar ena muamala ikurar he ena tiba ya muamala ikuran tiba benu wa gotat wara hardana gawaide Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daskot debawi tiba mi haka muamalat Qur'anama emi haka muamala Qur'an ena tiba ya muamala Qur'an tiba ide kota almendren komme mi hakos benumwane aneka kutima ya rangalu gotuga muamala Qur'an ehim bijje kamga wanama
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gawani tiba senaya rangal gotuga ribeti gotuga muamalai kurashe wa qulu linnasi husna mistakunna ribeti bahum basmunashe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis basulga sawe min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi ismiha islam kam ga furihama kam ga terega bahi ena yaki islam kam furihama mi he kam ga himeni gam wa alama itahu terega himeni alama dekei timaya nu ge he kan tatadu kullain hor min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni mi ha islam kam ga furihama kam ga terega himeni gam wa kam kei timaya nu ge he kan tatadu kullain hor bima Muslim ala ena yaki Islam kam furihami hekkan ena ge Islam kam furihami faqam ani ige alama dekei nu mehe kan taddu kullan hon mi ayatu kirtu qur'anu ge sudi ayatu ga mian gawani mi istakun nang heo basmunan ema mi hun ruli eruma mi hun nafrasara kurma mi hun nang ada malamai kurma mi hun hituga je pada basta mi hun nabburuma mi hun namadu ihana diwa kandatta kurma mi hunge boluga dogu ilzam eluma mihiri islam dinuga warabboda manawe nahi wafawa kandatta mi emmeha kandatta kun duru heliuma kirtu qur'anuge mi ayatu Allah subhanahu wa ta'ala irshad debwahini wa qulu linnasi husna emmeha mistamihama ekakus istisna faindi ebbes miyang istisna faindi ma ilwaram bidalan muslimun bas muslimun ummi hum bas muslimun ummi hunna majwa bas muamala kurnya riti kotuga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muslimun ummi hunna meduga bas ikade gfanu riveti kotuga muamala kurabani miyai bawa lebumum bayang assabe kalum yahudinna iswa salam koram sette yahudinna iswa salam koram sette miyai bawa lebum ai mistakunna medu rangal gotuga muamala ko riveti bahum mistakunna basmun Allah subhanahu wa ta'ala gawafuni ambima emmeha mistakun ebbes miyang istisna nukra Allah ta'ala mingon insana kabiti komme mihaka meduga wes heo rangal gotuga muamala kurma Allah ta'ala irshad debafami wani dulung timabuna heo bahaki ebbes sakinne gotuga Allah hadratuga warang itru kam bodu bahinge Allah ta'ala kirit Qur'an ga wahi Qur'an ga wafani ilaihi yas'adul kalimut tayyib ilaihi yas'adul kalimut tayyib dulumbuna hiyo bas ilahu ga hadratam maccang aragin de wal amalus salihu yarfa'u adi salihu amal Allah fulla wa ihma timaga dulumbuna hiyo bas ay Allah ga hadratam maccang ufuliganda icce gotuga Allah subhanahu wa ta'ala sifakot debba fawali dulung heo bas bunumang Islam din baro bi bunane heo rangal bahin nikam gawana mahanu hurum ma aula kambot eccen nubuna hanu hurum timaga maccang aula kambot warang agor irsatam irsat haki demya tuga Allah subhanahu wa ta'ala hudu karar hibbi kandat tahu telega miyanani namada isakai wa aqimus salah wa atuz zakat namadu gaim qurahe adi zakai dere wa aqimus salata wa atuz zakat alukandat tahutere waram muhimude alukammi banu israilu ga kibeng ahudu karor hippewir ballawa emi hunna mesmutti namad rakkat rumha zakat ga fariidor rakkat mangawa fahmi amim yangadani Huriha syariat tahigga sallallahu subhanahu wa ta'ala mistakunnam mi alokan dattam mehri fardu qarba mi alokan dattam huriha syariat tahigga mistakun Allah subhanahu wa ta'ala fardu qarba fa mehri wa aqimus salah jabanuhun namad daim qurash wa atuz zakah adi zakat ga fardu ada qurash embima ahudu kahor hipunu kandat tahu terega himeni gamba muhimu dekanta wa aqimus salata wa atuz zakata Allah subhanahu wa ta'ala fardu qurba namad
enamadu ada korangunna furihama gotuga enamadu ada korashe adi Allah tibaddevi mudalung ada korinje zakat ga fard zakat ga hagurangalang ada korashe islami waram muhimmu derukummi ei namada zakai namada kimi hage hashingandung ada korwe alokami zakat kimi hage mudalung ada korwe alokami miha burau masakai kogeng Allah subhanahu wa ta'ala ena ekora masakatung ena debwa amdani rizq muda mi mudaluga Allah ta'ala faqirunga hakkuta kellabwa fawe embi masakai dejene faqirunna takada koronje miskinu nikametinga mi honga hakku timage mudalun ner nuleweha hinduko muda tohiru begene nudana emudaluga barakat nanna naim Allah subhanahu wa ta'ala di inuga adi kita horiha syariat tahigas emme boda ahmiyat kam dewa emme muhim de alokang namadu adi zakai hashingandung ada korwe alokamaka mudalung ada korwe alokamet mide alokama farwa terima ahudu kahor hipunu hinduga Allah subhanahu wa ta'ala banu Israil nabus anggawa wasiyik rabbahuni wa aqimus salata wa atuz zakah namad gaim qurare adi zakai der walla mi ahudu karor hikmu ga miya kandatta Allah fi wa him farata kalokan nukurum maim bafainang ihsan teribung gaitima ga mi hunna ihsan teribung yatimunna miskin nang ihsan teribung mistakun nang heo bas bunawro yafahuga namad ege furihama gotuga ada kurum adi zakat ga fardu ada karo mi ahudu kahor hikmam foga Allah taala miyangawani summa tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun den tiyabami ekamang ingkar purahad mi ahudu kahor hikmunu kantat takat tiyabami ingkar purahad tiyabami ekantat nukurang furakasti diyawe waram madumi hakum waram madumi hakum bima imi ngetrega waram madumi hak Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratum mi engewunu misa gami himene kantat tak hurmaitrikum hiti waram madbaya summa tawallaytum illa qalilan minkum tibanu tere madbayakum menuwi furagasti diam wahi ekan tetap balanu gane ekan tetap balanu gane ekan tetaka durad diam tibanu wa antum mu'ridun ekamat tibanu inkar qur'an wa idh akhadna misaqakum adibes tibanu kiben ahudu kahor hipunu hindu haduma qur'ash la tasfikuna dima'akum tibanu gele tiyabami horwan ules tiyabami hungele tiyabami horwan ules hadda kadla mi hum merma mara mari hinguma tunu ecci mi hum nabbiru dekuma mi syariat Allah taala mana rabbahu rikantatta wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum al tiyabami huge gedor takum tiyabami ge nafsu tan neran ulashe tiyabami gedor takum tiyabami nafsu tan neran ulashe summa adrarutum den tiyabami iqraru ibbasimu ya Allah taala mikanta tiyabami na ingewno hidu tiyabami mikanta tahang ibbasimu summa adrarutum wa antum tashhadun tiyabami ekang kamang hikiwahat tiyabami ekang kamang hikiwa ibahi tiyabami Allah bahaduratung ahudu kahor hipyono hinduga ahuduga bayam befawa kantattaka farwa teri umat tiyabami ekang tattaka rakka teri umat tiyabami ibbasiyum ye tiyabami ibbasiyum kutuga damitim Allah subhanahu wa ta'ala ge immeha enge untaka bolama kiyaman teri kang adako enge untaka matiga sabidu tiumat tiyabami ibbasiyum ye summa adrartum wa antum tashhadun ema ibbasum ma ibatan amal kuruma
ebbasmuga asa hor kandatta rakkateruma tiabamihum ebbasmu ai tiabamihum gamacca lazim wegum wa kandatta hekama tiabamihum gamacca oi bodu wegum wa wajib ekkama tiabamihum ebbasmu ya enna osden kandatta wegum midiya gon anekase bayan koddobani thumma antum haulai tabtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim thumma antum haulai tabtuluna anfusakum den hama tiabamihunne tabtuluna anfusakum tiabami ga nafsu tak gatulukum murni ade miya ittahoga miyannani emihunge meduga hingadiya kameggawa Madina ga Yahudi ga gabila takingoi kurire ga singa tannawadi fawan Yahudi ga warabbul thing gabila Madina ga ngai Banu Qurayza Banu Nadir Banu Qainuqa den Madina ga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah wada ganne viru Madina ga idde wanha ai Aus wanha ya Khazraj wanha Jahili zaman kami Aus wanhaya Khazraj wanhaya demeduga swara devasun tamu tara phon tamu fedikande ehme Madina ga Yahudi Banu Qurayza ga Yahudi na Banu Nadir ga Yahudi Banu Qurayza ga Yahudi mi bayat hifa gordi Aus wanha ga mi Banu Qurayza ga Yahudi mitemeni Aus wanha ga mi honna ei Madina ga ibn hai Khazraj wanha ga mi honna ki mitemeni Banu Nadir ga mi Banu Qurayza ga mi honna Aus wanha ga mi honna Banu Nadir ga mi honna Khazraj wanha ga mi honna Banu Qurayza ga mi honna ki wes Banu Nadir wanha ga mi honna din kattabawa mi honni Yahudi din mi honna emma edinuga emi honnage bori kandattake manay faybo handattake manay faybo ehi Allah taala mengawani tiyabami ge nafsuta tiyabami marana hadar tiyabami hon lego horwana hadar gatul am ingum mana korba hibani auswan haya khazrajun haya mi de kabila meduga masal jehi debassum hedi thala pholo makadda bagutuga Yahudi bas Ausun ha ya Khazrajun ha dewan ha meduga thala pholo de basundam ho thala pholo mukadiginda bagutta hoga Banu Qurayza ga Yahudi mitibeni Ausun ha ga mi honna Banu Nadir ga Yahudi mitibeni Khazrajun ha ga mi honna mi dewan ha ga mi honna mitibe Yahudi ge de kabila ga mi hongas thala pholo kantak Banu Qurayza ga mi hom Banu Nadir ga mi hom marani Banu Nadir ga mi hom Banu Qurayza ga mi hom marani Yahudi ebbe panebbe mara kantak kurani emi hom ga dinu ga emi hom bas mana phol kantak tabi Allah taala menga tiyabami hom ge nafsuta wahi tiyabami hom eddina kattabawa mi hom tiyabami ga nafsuta bas tiyabami mara nahada tiyabami hom ge medugawas gatul am hingga kantatta pegenwa saka muslimunna thala phola muslimunna hangurama param vidya ko balsada islam dinu kiha bodakam mana kor bor kantatta mi honna birudekuma khandi echi wadi echi mi honna dina mala heduma mara mari hinguma leho mihri muslim ge meduga sallallahu subhanahu wa ta'ala mana kor bor kantatta islam hama kuri ge shariat hoga mikangkam mana korobba habi wallawa demmi wagotaki mi thala fulta higa emme fahum mi gatul amma hama bestani ebbe kan be mara kan takurani goti gedrum sebbi kamaru yasam ufede zwab hoga terega ebbe kan be goti gedrum besnerale mi emi honge mi hama goti gedrum besnerale den asirunge gotuga Banu Qurayza ge ba emmi honge bade Banu Nadir ga iddaha Banu Nadir ge ba emmi hom Banu Qurayza ga iddaha ge bade emi hom benu menno asirun ge gotuga emi honge mi honge hem ba ge gatu ga tibe asirun tan ge ba du kolla asir ebbes miya ko hangurama ga hajjar wajja ba gotun ge ba du kolla
wagutunga badu kolla rangal asirunga gotuga hayyarwaame ihsantari kama badu kollu war rangal den kibbeto tada fola hadammi kibbeto ebbe kanubeka mara mari hinga ebbe kanu gatulu ko kanta korambi kibbeganto goti geduru gami hon neralambi emi hon asirunga gotuga hayyarwaame hinga badu kolla emma Allah taala men goni fotuge ebbe imam fa fotuga nebbe kan imanen duwe asirunga gotuga egotan hayyarwa fa timu rangalo kamen non gotuga emi hon ebade ke rangalo den kibbe gatulu kurum emi hon ai gos kame kamga badagan ekamun durun wambi ekam emi hon naka duren nowe adi hagga kamala goti gaturum mi hon nereluma emi hon namadi han do kantat kuruma mi gos kame kamaka badain nuganebe asirum hayyarwa fa timu gos kame kamanga badagan emi Allah taala men gawni emi hon naki fotoge ebbeng imam fotoga anebbe iman nuami hakikatu wara muhimu wahakatakem yannani summa antum haulai taqtuluna anfusakum den tiyabami hum ahudu kahor hippen wafahoga e ahudu ga matiga demitu matiyabami hum ibraru ibbas wafahoga den tiyabami hum ibbasum wadi yahudi ga jamaat ga mi hunnebe banu israil ga yahudi ga jamaat ga mi hunnebe tiyabami hum ibbasuma ikota amal kurma ahudu kahor hiduga tiyabami hum ibbasum wadi adi tiyabami hum ga akhun yang gona dinu ga ibbayang eddine gemi hum ehma akhun tiyabami hum goti gedurun neradimu summa antum haulai taqtuluna anfusakum den tiyabami ga nafsuta meri gatulu kuri nafsuta mero men gawani eddine gemi hum edinu gemi hum marakama banya amil nafsuta ngemerani amil nafsuta ngemerani eddine gemi hum na hangurama ko edinu gemi hum marakama banya matimam gamil nafsuta ngemerani makir itu Qur'an kan Allah subhanahu wa ta'ala saf ko bayan ko dewa eddina kan nisbah wa mihum hangurama ko mihum marakama banyam amil nafsu gatulu kuri summa antum haulai taqtuluna anfusakum den ham tiyabami ga nafsutam marahati wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim den tiyabami ga tan jamaat gabayako emi honge goti gedorong emi hon neredi wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna alaihim bil ismi wal udwan tiyabami emi honge majjang ebbe kan ge hiteri be kan takuri taawunu be hiteri kan takuri ada wa itrima fafa kurmuga majja Allah taala kiri to Qur'anuga yang gawani wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa yo kan takuruma taqwa bari umuga tiyabami hum ebbe kan hiteri washe waagi bari nuar wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan adi adawa terima fa kurmuga tiyabami kan hiteri nuashe waagi bari nuar fa bari wa kahada kan tahoga ekamek kurmun faaf veriwa kandatta Allah ka hadratun timayan azabat udan pada kandatta hoga eka kone ka waad veri nuashe eka kone ka hiteri nuashe eddine gemi honna hangurama kurma kandatta miri emme boda manaya hori kandatta adi emi honnang ihanati ko hitude mi goti gaturun emi honne rajuma miri muli manaya hori kandatta Allah taala men gawani mibawatu kandatta kurma ga majje tiyabami hum eka kone ka kan hiteri wa fa kurma ada wa iteri majja walla wa yautukum usara asirung ga gotuga tiyabami hum ga iddah bayako atujje kam ga wana tufadu hum tiyabami ga hum miniwan korete hum du kodde gatulu kurunga mi hum masalen goti gedurum mi hon nerelu masayno eko hangurama kurawi hajjar wegam bayako atujje kam ga wanya emi hum beyatibum hajjar ko fa bayatibum ay gos kam ga deke emi hum du kodde
وهو محرم عليكم إخراجهم وهو محرم عليكم إخراجهم إما أي تيابا ميهو مجا حرام كربيكم واقمك تيابا ميهو مجا حرام كربيكم واقمك قوتي قدرون ميهو نرلما غاتلو كرم وامكانتتا ميكانتتا تيابا ميهو كرمية إكم أسيرون إبادو كلمية أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض تيابا ميهو فتوك إبايان إيمان وني هجي فتوك إبايا تيابا ميهو إيمان وني هجي وتكفرون ببعض فتوك أنبيا تيابا ميهو كفر وني هجي كافر وني هجي إما إسلام دينك صلى الله تعالى من قواني ادخلوا في السلم كافة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي إمام جميع استقلنا تيابا ميهو دين الرنغل بالناس دين رنغل تيابا ميهو النار دينك بايك كنتتنغي شرع وفاوا كنتتكمغا بلا එකන්තත්තහකි බරාබර කුරංජේ එකන්තත්තකම්ග බලා දෙන් හුරි කන්තත්තක ආලාවසල එකන්තත්ත දූකොල්ල මේ කිහින බලාගෙන වෙන කන්තත්තත්ත බල්ලව දීන රංගල බන්න දීනුග රංගලන් හිපෙහෙත්ම දීනුග රංගල සාවිතුම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා යන්නගවා යා රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මේ ඉස්තකුන්නන් ඉස්ලාම් දිනුගන්නාද මට්ටක අල්ලාහ් තාලා ෆොනෝවි එකදේක ෆාන sallallahu alaihi wasallam nabiyya sallallahu alaihi wasallam behe gotun kiritu Quran wallahu taala wahi prabanggawa foni wama ataakumur rasul fakhudhuhu fahi rasula ganas debikum kamiggahifa wama nahakum anhu fantahu ekalegfan mana kurbikum kamakun tiban duruh diwar Allah mioti ding war rangal bayang sanwati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gennes tabi komme kamegga hifum ekalege fan nahi korbi mana korbi komme kamakun dorohedi mi dinu gahi pottumage mi kangan kurima dinam mi ulani en nawas nabiyya sallallahu alaihi wasallam gennes devi bay kantaddahoga hipehettuma fahoga den hori kantattam midu kolla den hori kandattam midu kollani ehbima Allah subhanahu wa ta'ala mi basfulu geterang ibawade gente afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd tiyabamin fotoge ibbayang imam wani hejje adi fotoge anabbayah tiyabamin kafir wani hejje ema ilwar midal wani fotoge ibbayang imam wefa fotoge ibbaya kafirun muli fotak kafirun fadai muli fotak kafirun fadai ma waran murakka terikan fotoge ibbayang ima fotoge anebbaya kafir ima yahudinna behe gotum kiritu Quran ga Allah subhanahu wa ta'ala yaay mi gota bawa labba himani thin kamek gawa kamindani Allah taala gatul mana korbi ga emi hunge meduga gatul Allah mana korba himani mi hum meru hama ibota goti gedoro neru mana korba himani hamotang asirung ge gotuga hajjaror fatibe mi hum ngi sante dundi nawes ballawa emi hum banu buraido ge mi hum auswan hayatabawi banu nadiru ge mi khazar janna ge mi hum nabayati mi de kabila wes auswan haya khazar janna gurigen mi hum ge meduga hangoramata hinga eru kantatta hinga gendi adi yahudin banu goraydo gami hum banu nadiru gami hum na tala phola banu nadiru gami banu goraydo gami tala phola be pan be mara kan tat purani goti gedurum wes neralani enna wes e kandatta getere ge enna asirum ebadu kolla asirum asirum gote bati baka be no emi hum deke nirangalo kam den kibe he mi hum merun rangalo kam ga si deke goti geturung hagga kan rangal kan betuga dekini ema afatu minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fotuge ebbet yabam imam fa anebbet yabam kafir wani hije balla miyadu arumenge terega hinga kandat takabbala irus baymi hunge bole timannam Quran kanye gabul Quran
tionna men Qur'an ekanye gabul Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunna ahramanna gabul Qur'an dajje hadis walta hoga sahhakama me do ahramanna ha bodu jagin kamen me subhanallah mi daraja diyama kihinatto emi hoga iman dan sahhawa kihinatto emi hoga iman dan sahhawa Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Nabiya sallallahu alaihi wasallam genes devi horiha he orangalu kamiga hifuma ekadege faanu nahi kurabi emmeha kandattapun durheri mangawah mati adi kobato kirtu Qur'an wallahu taala wahi kurab mangawah mi baswal waswa fala wa rabbika wa kadege faanu sekala ge saat lu gandeba wahi kurab Allah huwa baswahi fala wa rabbika la yu'minuna emihum iman bikamuga nubelebene hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum emihum ge meduga ufede horiha ararun tahigga horiha debasun tahigga hukum wariyaku kamuga emihum na goten nimma debwana bekadaki kalege faan kamuga emihum balagam fumaddande hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت den kaliya gefan nimma debi kandat udan kamakame emi hoga nafsuga dati undagu kamen wegen noa harajam mimma qadaita wa yusallimu taslima furihama wegen wa kiyamang gatmakon emi hon kiyamang wajhene ehem wima fotuge ebbang iman we fotuga anebbang iman no Islam dino ke baik kan tata gabul ko fa anebba kan tata du ko baik kan tata gabul ko fa anebba kan tata ke inkar ko dino ke kameke bunima evara miha hagigatu samaj wanje mi dino ke kameke bunima samaj wanje ekamega kriya wastima shakke ngojje ko monyam e shakku filwaj mattaka hak kurangal ko hodam masakke kuranje oram muhimu kamge deenuge kamake timaya bunevijje komme kamakamuge samaruwanje ekamaka kriyawe shakkan upede kama bunya danna mihun caring ha orum pilwanje fassalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun tiaba min nege kamga wanama danna mihun caring ha orum pilwar tiaba mi emma mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam Aluminattaka bayang kuddevi akadefan das kuddevi uganna devi genes devi immeha kandattaka farwatiri wanjihi rakkatiri wanjihi warabbul rakkatiri wanjihi kandattaka den ehmi danna wanjihi fotuge ebbayang iman anebbayang iman wa diinuge bayek kandatta gabul kuffa anebba kandattaka medu ihmal wa min farwa kudakollami kubata mi jazayaki Fama jaza umay yaf'alu dhalika minkum tiaba mihunge tereing ikan tetakor egotakora mihunge jaza yaki bahi afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fotuge ebban ima wa fa'alabba tiaba ima kufru wani hijje ema fotuge ebban ima fotuge anabba kufru wa deenuge baik kan tatta gabul ko fa anabba kan tatta gabul nukram anabba kan tatta ga ihmal wa farwa kula kullanti be fama jazaa'u may yaf'al dhalika ikan egota qurami hunge jazaayati fahimi hunge jazaayati tiaba hunge tere yakan ta egota qurami hunge jazaayati illa khizyun fil hayati dunya dunia ga hayatu ga nikamati kama fadihatu min dunia ga hayatu ga suaran nikamati gotakan kami ga hayatu ga kantandani kami hunnati manna minna waran ranglar hai kangkang hori warang ufalu ga mi orang hingga maji higinne mi hi bikam ga bias dinu ga baik kantatta gabul ko fa ba kantatta kamati humalu farwa kula kula kantatta gabul nukura kam ga wanama Allah Ta'ala min yunge jazayaki dunia ga mi hayatu ga mi honna mati warabbul nikamati kamake oti warabbul nikamati ka warabbul wene warabbul hitame ga mi hon tahammal kuran jehene adi eworun nimuni yakinu wa yaumal qiyamah
adi qiyamiddu hoga yuradduna ila ashaddil adab boduwegen wa azaban emi horaddu kurabene qiyamiddu boduwegen wa azaba raddu kurabene boduwegen wa azaba kikobat ay narakayag azab qiyamiddu emihun narakayag azaban hosholigen dan ay demihun nani azab demihun nani azab niumen azab ini kembali lawan niumen azab emai azab keterega miha itu Quran Allah subhanahu wa ta'ala itang ngait tahagai kan bayang ko tibba miha marib bisnuan furiha mahayata ka bis abadu anda adifanu keterega abadu anda mi hikmuni hayai egotuga da min jihad wa yuri kan subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala mengawani يردون إلى أشد العذاب ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب أدين قيام الدهجا قد فدبكم وعذابا لم يرد كربين كنتبين وما الله بغافل عما تعملون أدي تيابامي كونغول كنت تكامل الله غافل ودنغنوي تيابامي قرا قريها كما الله دنغنوي تيابامي راوا ريونت tiaba sirru kura kantatta faal kura kantatta tiaba hituga dina medonna ikhlas tarikama adi ikhlas tarikamin innama yakam wasallahu subhanahu wa ta'ala muladden wadikan nawai wa mallahu bighafilin amma ta'malun tiaba kura kantatta kamid Allah ta'ala ghafil wadikan nawai ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون كليك فانو هيفون قرباش أن ياورين قرا كنت التكامل الله غافل ودكم واكما الله سبحانه وتعالى الدين ودكم وبلوا ودكم الله قلدوا منت ودكم تما كم قرا كم فهرق عذاب التبان نوم تما gos kong kami puri ma wastima dira gote dunia ka medwari nung eka mana Allah balla wade nugan namani dene wade nugan namani kuladu mante wade nugan eyen nung ekko takabus Allah Ta'ala hama adius fursuh debbani islahuma e orangalo magang agumang Allah Ta'ala fursuh debbani Allah Subhanahu wa Ta'ala bima wa Allah bighafilin amma ta'malun tiaba mihum qura kan tattakam Allah ghafil nukan nawe ulaika alladhina ishtaraw alhayata ad-dunya bil akhirah dem mi gota kan tattakuri mihum mi ahudutan walimi Allah nu farata kan alakan kurmangi mai bihoin hasan terima gaiti maga na hasan terima miskin yatim narha miskin na hasan terima mistakun na hubas pangurma يفعل نما دعاء فرمها زكاة دي ورمان الله هنگوي أخذ كارون هتون كنت تمي يفعل لي أخرون منا كربوي يفعل ميستون نبي هنگ غوتي كترون نرلون منا كربوي ميكان مي أخذ تنوالي مي أخذ تنوالي مي أخذ كهورو هتون فوغا ميكان تنوالي مي الله هنگوني أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة emi hunna ki akhir difa dunia ga hayai kan demi hunna akhir muhim menui akhir difa dunia kan ini akhir difa dunia mi kan ini subhanallah akhir nui bes aghuri cek ngabi hunna akhir difa dunia mi hummi kan ini haram akhirat benun haram benun dunia Allah yang emi hunna ki mi fadan kan takurimi hummi kuri kan tan ge hiye أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة إميهم بآخر فمهم الدنيا كندية فلا يخفف عنهم العذاب بما إميهم كل من عمل وساب إميهم نكن عذاب ليوا كرهنة عذاب لينوان إميهم نكن عمل وساب ولا هم ينصرون أدكاميا بدبيهم كم غاية وسميهم لكن نتعالى Imani kambalawa Allah Ta'ala ada muhimmu kantat tahre mihun nami irsyad takadabbi ada
muhimu kantattake kurummati demiti mara emi hunami engevi amuru korebevi Allah gami amuru furta bolale jahima ekantattaka me farwa kodakolla ekantattak kurumutima duro helivi ma Allah taala engawani hada moya bayke emi hunge akhire mi kantattak ko kamyab wangobba आखिरत मते धर्मया सवाव मिकंत तक गमी मन दिबेन गवा आखिर की फदुनिया गन लीजिए आखिर में होना का मुहिम में वे में होना मुहिम भी दुनिया मी फिलादने वक्ती दुनिया मी कोंतने तो दुनिया की कोंतने तो मी दुनिया के मी होरिहा नियमते मदरी एक फिया का एवर भी नमाही बस मदरी एक एम फिया का dunia kami wahai jeng ibrawi nama hiwas kafir kafenu ke kor sallallahu ta'ala tibihe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis berapa yang bima dunia ke komme kamakan Allah ta'ala nande bahul mata wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur dunia ke haya inwe insana wagti ufa libba dan kam gamen mi wagti ufa mi libigan nam wegen wagti ufa hodam wegen wagti ufa libigan nam wegen akhir mi ikkani akhir ben menu emi emi akhir ben winama Allah ngada ko ikhlas tidak akan ngada ko yes sirukan nukuris khurafat takun duru helimis bidwa takun duru helimis emi hong akhir ben nama emi hong main ba fain na dihan de kan tattagen nukuris dai timaga mi hong nang ihsan terimis main ba fain nang ihsan terimis akhir emi hong ben nama miskin yatim nara miskin nara hal gaji fa mi hong na alajis mis takun nam de he rangol batu ga mi hong muamala kuris akhir emi hong ben nama emi hong nama dar rakka terimis zakat ke fardu ranggalan ada kuris akhir emi hum benum inama emi hum pi hum mara nulene mara mari hingga nulene mistakun ge goti ge torom mistakun narala mistakun nam dihan ke kandat tagen kuris akhir benum nama emi hum foto ge ibbang ima ge foto gane beng emi hum furwa bayakan nuis muli fotang ekku emi hum imam wi akhir ben muli fotang ekku ngami hong imam bi ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffa e imam bi jibis takuna dinar rangala bannar tibami afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fotoge ebbang imam fa fotoga anabba piyabami kufurwani hiye ima dinuga sabituga muhim kan kir to bawanuga biaya tahun miham lagi Islam dinuga sabitunga muhim adi huriha syariat tahta Allah Subhanahu wa taala fardu perwa fa rangal kantat huriha syariat tahta Allah Subhanahu wa taala huriha rangal kankam meri fardu perwa syariat tahta mihu ekantat takam di humada farwa pada kullima e ummat tabsada ko etiyai Allah Subhanahu wa taala fa materi नियमित हरमतुम हंदान को इस्लाम दिनों का साब ये उमंग का दाड़ा मस्जिद के थोड़ी जिहेन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मिन्न की दीन देके जो भी आप यहाँ पंगा लबाश अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मिन्न की दीनों के इम्महा कंदत्त इस्लाम दिनों के इम्महा कंदत्त का हरमत तरीक़ों दिता रसूलुल्लाह अल्लाह रसूला देके जो भी आप यहाँ पंगा लबाश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हज़रतुन जनिस देवी immeha kantat hoga hipai kede gafan nahi kurabi mana kurabi immeha kantat munduruh hidu tibe pa hoga Allah subhanahu wa ta'ala min labbash subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.